Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İnnel hamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve barak ve selleme teslimen kesiran. Amma ba'du fa'auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahul azim. Hurmatly talabalar. Biz bu şeyin Kur'an tafsirde sabahını yüzüp gelgenmiz. Ötköndögü ahırkı sabahımız Auzu billahi mineşşeytanirracim. Taavuz boyunca olgun. Anın zikir, anın paydalары, anın qayсы жерде айтыштык жол жобосуну өткөн сабакта айтканбыз. Бүгүнкү сабагыбыз иншаллах Аллахтын изни менен Bismillahirrahmanirrahim аятынан болот. Бул кыскача аят, жами мани аят. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kur'an-ı Kerim'deki Naml Suresi'nin cüzü olur. Kur'an-ı Kerim'de innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim degen ayet var. Bunu okuduk ötkönde biz. Usul surette bir ittifak ulamaların bardağı Bismillahirrahmanirrahim Naml Suresi'nin bir cüzü degen. Andan keyin har bir sürenin cüzü bolup bolboybu degen masele ihtilafi masele. Hanafi mazhabında bu har bir sürenin cüzü emes. Şafii mazhabında mazhablarında bunlarda cüzü bolup hesaplanat. Alarda Fatiha'nın cüzü Bismillahirrahmanirrahim. Alemi bizde Hanafi mazhabında Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın ayetlerden bir ayet. Naml Suresi'nin ayeti. Başka ayetlarda kelgen Kur'an'da kelgen surelerde kelgen Bismillah bu iki surenin ortasını ajratıp duruş üçün, ayırma kılıp duruş üçün ana düşürülgen dep aytабыз. Demek Bismillahirrahmanirrahim bu ayet bulgan sebepti Kur'an'da qayсы uşurda karmaş mümkün bolbosa Bismillah'ni da ошол учурларда кармаганга болбойт. Дарасыз, жүнүп абалда, хайыз абалында Kur'an'ды кармаганга окуганга болбойт. Ошондой эле Bismillahirrahmanirrahim дагы окуганга, кармаганга, жазганга, жазылып турган болсо ошол баракты кармаганга уруксат берилет. Албетте Bismillahirrahmanirrahim экинчи тарафынан балдар бул зикир да болот, дуа да болот. Ошон үчүн bunu dua avalında, dua niyetinde, cünüp adam, hayız adam, dua niyetinde, zikir niyetinde okusa bu caiz. Alemi Kur'an negizi Kur'an bolgon sebepti аны кармагандан, окугандан эhtiyat кылган, afzal dua üçün, zikir üçün bunu okusa bolot. Bismillahirrahmanirrahim'in manası men öte boorker, çeksiz mehrimdүү Allah'ın atı menen baştayмын деген söz. Öte boorker, çeksiz mehrimdүү Allah'ın atı menen baştayмын деген söz. Ar bir işti baştaldan aldın Bismillahirrahmanirrahim deş gerek. İslam'ın talimi ar bir iş al çoң bolobу, kичинекей bolobу işti başlaganda Bismillahirrahmanirrahim de başlagan deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berekeli hadisinde aytar kulli emrin zibalin lem yubda bi bismillah fahuve akbah av fahuve abtar av kema kâle aleyhi salatu vesselam. Ar bir işti Bismillah de başlavasa anın berekesi bolboyt degen. Demek ar bir iştin berekeli boluşu üçün Bismillahirrahmanirrahim de başlaş gerek. Mehrimdүү, ırayımdүү Allah'ın atı menen baştayмын de başlaş gerek. Bereket degen ne degeni? Ulamalar aytat bereket degeni ошол başlagan işinin paydası bul dünyada jana ahirette bolot. Bul dünyada jana ahirette paydalı bu işti berekeli iş dep aytılır. Bereket degen manasını düşündüңөрбү? Bul dünyada jana ahirette fayda verirse ошол işin mына ошо bereket dep aytılат. Misalı tamak jehişten aldın Bismillahirrahmanirrahim deybiz. Allah'ın atı menen jey başladık Bismillah dep. Keyin ahırında Allah'a şükür kıldın. Mına uşul tamagın senin üçün bereke bolot. Bismillah dep halal tamak jeding, Allah subhanahu wa taala bul dünyada sana bereketin beret. Ошол жеген halal tamaktan sen halal işlerdi, жақсы işlerdi kılasın. Жақсы жаққа özüңdün nemeňdi jumşaysın, güç kuwatыңды. Alemi ahirette olsa Bismillah dep ihlas menen kılgaның üçün, amal kılgaның üçün Allah subhanahu wa taala jegen tamagыңa dagı sowap berdi. Sen tamak jeding, oşonu da soğun aldın. Oşon üçün Bismillahirrahmanirrahim degen söz, bu jönököy kıska söz bolgon menen ötö maanilүү. Manisi tereň, ötö paydası köp sözlөрдүн biri. Allah subhanahu wa taala barыбызга ошол Bismillahirrahmanirrahimди ar daim okup жүргөнгө,
zikir kılганга Allah Taala tawfik bersin. Demek bismillah jönököy söz emес. Bismillah dep işti başlaganda ele aytsak Allah subhanahu wa taala işiňe bereke beret. Bul dünýede bereke bolot, ahirette bereke bolot. Ar bir iştin balдар 3 etapy bolot. Ar bir iştin kança 3 etapy bolot. Birincisi baştalar uçuru bolot. Baştalgıç uçurunda sebepleri muhayya boluş gerek. Sebeplerini ihtiyar kılış gerek. İkincisi alış barıp bütöt. Üçüncüsü anın natijası. Anın natijası. Oşol neslerin unutpagıla. Bismillah de baştalgan işte mına uşul 3 nese tabulat. Bismillah de başladın. Oşo sebepti ihtiyar kıldın, sebeplerini Allah'a dayandın. Ayağına çıkardın. İnşallah natijası sana cenmişlik olup Allah subhanahu wa ta'ala özü kaytar verir. Bismillah dep tamak jedin, bismillah dep su içtin, bismillah dep bastın, bismillah dep yürüdün. Yüge kirgende, çıkkanda, köçödө, kayerde bolma bismillah ayta berseň, Allah subhanahu wa ta'ala oşol söz menen senin işini bajarat. Dünýede de işiň jakşy bolat, ahiretde de jakşy bolat. Ahiretde Allah Taala ese kılıp sowaplarını bere turgan nerse. Jahiliyat doğrunda kafirlar har daim iş kılganda özlerinin kudaylarının atını atap oşol menen başlagan işlerini. Lat, Uzza, Manat de Kur'an-ı Kerim'de gelet. Oşol Lat, Manat, Uzza uşuların atıga kasam içip işin başlagan. İslam dini gelgenden keyin İslam bilesiňer toluk din, anın tarbiyası, anın hidayatı özünçö. Hiç bir kowumga dinge oşogon, oşol İslam kelip turup, uşu nerseni sındırıp, emi kafirlar duurabagıla, jahillar duurabagıla. Seler Allah'ın adı menen başlagıla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adı menen başlayman dep, iş kıgıla dep Allah subhanahu wa taala ne kılgan? Uşul hökümdü buyuruyor. Oşonluktan bul Bismillahirrahmanirrahim. Bul şairul İslam. Musulmanlardın belgisi. Biro Bismillah dep tamam dese, sen bilesin bul musulman eken. Bismillah dep sözün başlasa sen bilesin bul musulman eken. Bu şairul İslam. İslam'ın belgilerinin birisi olup kalgan nerse, oşonluktan Bismillahirrahmanirrahim degen sözdü ar daim aytıp жүрüş gerek. Men azırla aytdım. Hadiste gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Biro Bismillah dep tamak jedi. Keyin Allah'a şükür kıldı elhamdülillah de. Allah Taala razı bolat dedi. Tamak jep Allah'ın razı kıldırsın. Tamak jegen sen, rahatlangan sen, maza kılgan sen. Biroq Allah Taala oşol işinden razı bolat. Emne üçün? Sebebi sen uşul işti Allah'ın adı menen, Allah'a tayanıp, Allah'a söylüp kılgaның üçün Allah subhanahu wa taala oşol jegen tamagың menen ele ne kılat? Razı bolup kete berет. Demek Allah'ını razı kıla turgan işler aябай көп balдар. Çoğ işler emес, kичинекей iş menen dagы Allah'ını razı kılsa bolat. Oşol jegen tamagыңды, içken suuңду bismillah dep, alhamdulillah dep ahırda aytsaң, oşol feiliňe dagы Allah Taala razı bolup, kalasa beýişe kirgizet. Oşonduktan bul Bismillahirrahmanirrahim kичинекей söz bolgan menen öte maanilүү söz. Bugünkü günde biz aytpay kaldık bunu. Hiç kim aytpay kaldı, musulmanlar aytpay kaldı, talabalar da aytpay kaldık. Ökünüçtüsü. Bunu ar daim жүрgöndө, turganda, baskanda aytıp жүрgüle. Azыр okuyubuz inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büt işinin barını Bismillah menen başlagan. Büt barlık işte Bismillah menen başlagan. Buna hadislerde gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet Ummu Salama enemiz aytat. Umar ibn Abi Salama radıyallahu anh kичинекей bala bolat. Ummu Salama enebizin balası. Peygamberimiz bakmamalası. Kичинекей bala dastorkonda oturat, tamak jeyt. Tamak jegende kичинекей balam ne bolat? Ar жерин alıp jeyt mümkün. Deşiňerbi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ya gulam, kul Samillah, kul biyaminik, kul mimma yelik." Aw kema qala aleyhisselam. Ey meni kичинекей balam. Bismillah dep jegin. Oň koluň menen jegin. Özüňün astından jegin dep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya gulam, Samillah, kul biyaminik, kul mimma yelik. Oň koluň menen jegin, özüň astından jegin. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kичинекей balaga dagı uşul söz ürgöttü. Demek talim, tarbiya kичинекей kezden başlalat. Biz köpünçe kичинекей bala bolup düşünbeydi, nakıl jetpeydi dep taşlap koyuyoruz, bu toora emes. Kичинекей balaga dagı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoň adamga kayrılganday kayrılgan. Çoň adamga düşündürgänday düşündürgän. Oşonduktan İslam talimi baldar bul kичинекей nemeden başlalat. Oşo kичинекей balaga dagı üýüňözde kичинекей baldaryňarga, iniňerge, agaňary baldaryna, başgalarga dagı Bismillahirrahmanirrahim dep jegin. Oň koluň menen jegin.
Özüң астынан жегин деп үйрөтүшүлүк. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таалимдери. Ошон үчүн демек тамак жегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бисмилла деп айткыла деген. Эгерде бисмилла дегенди аввалыда унутуп калса, башында айтканды, анда бисмиллахи аввалуху ва ахиру. Аввалыда ахырда деген болсо, ошо бисмилланын толук берекетин Алла берет. Бисмилланын толук берекетини Аллах субханаху ва таала биздин устаздардан бирөөсү Хажы Шариф рахматуллахи айтат. Мусулман да тамак жейт дейт. Кафир да тамак жейт. Бирок мусулман маза кылып жегендей кафир маза кылбайт, рахаттанбайт дейт. Кафир болгону, жакшы тамак экен, жакшы аш болуптур, жакшы самса болуптур, жакшы шашлык болуптур деп мактап коет, болду. Мусулман биринчиден тамак жакшы болуптур дейт. Экинчиден бул тамакты Алланын аты менен жейт. Үчүнчүдөн буну Алла Таала мага берди деп жейт. Мени сүйүктүү Раббим мага ушул нерсени рызыкты насип кылды деп жегенде бул рахат өзүнчө болот. Бирөө сага жакын адамың ата-энеңер алыстан нан жаап жиберсе, ошону кары жесең, апаң жапкан нан болсо, ошол апаңдын наны десе, мунун таасири башка болот. Түшүнүңөрбү? Себеби ошо нисбат бар бул жерде. Ушул тамакты Аллах Таала мага насип кылды, халал тамакты Раббим мага берди деп ошол Аллага разы болуп жеген болсо, анын маззасы, анын рахаты башка болот. Жегениң тамак, бирок Аллах субханаху ва таала мени Раббим, мени тана алды, мени эстеди, мени Раббим деп билген үчүн Аллах субханаху ва таала ага эмне кылат? Соопту берет. Ошон үчүн мусулман да жейт, кафир да жейт. Кафир жөн эле тамак мактап коет, мусулман тамак менен кошо Алланын атын айтат, ошол учурда Аллага болгон ыраазычылыгын билдирет. Аллага болгон ыраазычылыгын билдирет жана Алланы Раббим деп түшүнөт. Ислам дининде балдар ар учурда ар дайым бисмилланы айт деген таалими ар бир учурда сени Алла Таала менен байланыштырып турат. Ар бир учурда тамак жегенде, ичкенде, кийгенде, жатканда, турганда, үйгө киргенде, чыкканда, ар бир учурда ислам дини сени Аллах менен байланыштырып турат. Ошон үчүн бисмиллахир-рахманир-рахим бул касиеттүү сөз. Касиеттүү кыскача сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мешитке киргенде дуасын карагыла. Бисмилlah Allahumma ftahli abwaba rahmat. Bismillah, as-salatu was-salamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmat. Mешітке кирип атасың, оң путу менен киресиң, не дейсиң? Бисмилlah. Алланын аты менен. Я Алла, мага рахмат эшигиңди ачкын деп киребиз. Мешітке кирерде дуасы. Чыкканда не дейбиз? Бисмилlah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bismillah, as-salatu was-salamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allah'ın аты менен сыртка чыгып атам. Ya Allah, өзүңдүн сырткы фазилетиңди, рызкымды кенен кылгын, өзүң мени эчкимге кем кылдырбастан бергин деп дуа кылып чыгабыз. Демек, мешитке киргенде да бисмилlah, чыкканда да бисмилlah. Үйгө киргенде эме дейбиз? Бисмиллахи валажна, бисмиллахи харажна, ва ала раббина таваккална. Allah'ın аты менен кирип, Allah'ın аты менен чыгамын, Аллага таваккул кылдым деп дуа окуйбуз. Бисмиллахи валажна, бисмиллахи харажна, ва ала раббина таваккална. Демек, үйгө киргенде дагы, чыкканда дагы Аллах'ın аты бисмилlah. Көрдүңөрбү? Ошондой эле үйдөн чыкканда бисмилlah ва атасамту билlah ва таваккалту ала Аллах, ла хавла ва ла куввата илля билlah. Үйдөн чыгып атабыз, сафарга баратабыз, мешитке баратасың, эшигиңди жаптың, бисмилlah деп баштайбыз. Аллах'ın аты менен мен үйдөн чыгып баратам. Ва атасамту билlah. Аллага таяндым. Ва таваккалту ала Аллах, ва ла хавла ва ла куввата илля билlah. Ушул дуаларды айтып чыксак, Аллах субханаху ва таала биздин бүт барыбызды ордуна кылат. Ушул кылган ибадатыбыз балдар бир гана мешит эмес, жүргөн, турганыбыз, жегенибиз, ичкенибиз бүт бар ибадат болот. Бүгүнкү күндө биз бир гана мешитке келип окуганды ибадат деп түшүнөт. Орозону гана ибадат дейбиз. Хажды гана ибадат дейбиз. Бирок калган учурда ибадат дебейбиз. Ислам дини ушундай укмуш Алла берген сонун дин. Ар бир ишти бисмилlah менен баштап, ихлас менен кылсак, сенин жегениң, ичкениң, уктаганың, турганың, жүргөнүң бүт бар ибадат. Ушулардын баарына ибадаттын соого жазылат. Бир эле нерсе эмне кылыш керек? Ниетти оңдоп коюш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сүннөт тарикасы менен кылыш керек. Ниетти оңдоп кой, сүннөт тарика менен кыл, жүргөнүң, турганың, жаттаганың, уктаганың, жегениң, ичкениң бүт бары не болот экен?
ibadat bolot. Mana үйүнөн кирип чыгып атасың. Ушул хадисте келет, ким үйүнөн чыкканда бисмилlah ва атасамту билlah ва таваккалту алаллах ла хавла ва ла куввата илля билlah деп чыга турган болсо, шайтан айтат экен. Кайфа бихада рajul фақад уқия ва худия. Бул кишиге мен эчтеке кыла албаймын. Буну адаштыра албаймын. Себеби бул не болду? Алла буну сактап койду мен жамандыгымдан. Жана туура жолго сап койду деп шайтан ага жакындабайт дейт. Sen жолдо чыгып барып окудуң, иншалла шайтан сага жакындабайт. Бисмиллахнын берекети бул. Бисмиллахнын касиети. Ошондой эле бисмиллахи валажту бисмиллахи харашу деп дуа окуп кирсек, шайтан айтат, бул жерде бизге жай жок дейт. Бул үйдө бизге турганга жай жок. Биз кеттик деп кетип калат. Үн чыкпай эле кирип кетсең, шайтан сен менен чогуу кетет. Сен менен чогуу жашайт, сен менен чогуу түнөйт. Бүт бардыгы шайтан менен чогуу болуп калат. Шайтандан сактала турган дагы бир эң чоң курал балдар бул эмне экен? Бисмилла деген сөз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген кыскача сөз. Кыска нуска болгон менен бунун пайдалары аябай көп. Alhamdulillah. Demek su içtin, bismillah dep, ahırında alhamdulillah dedin, uşul nerse özü çoğun ibadat. Uşul özü çoğun ibadat. Allah için içken bolsang, özüңдү susuzluğuna kandırdı. Bırak Allah'ın adını aytıp içtin, Allah Teala'nın soğuk neşi esegili beret. Bizim şeyhlerden birisi, Mevlana Aşraf Ali Tanavi rahmetullahi aytat, mağa deyit, meni şeyhim İmdadullah Muhacir Makki rahmetullahi aleyh esketken deyit, Aşraf Ali, muzdaq su içti ayt deyit. Muzdaq su içsең, ысыкта не болот? Чаңкаганын канат. Анан alhamdulillah деген сөз жүрөктөн чыгат. Жүрөктөн чыгат. Ошон үчүн тамактын жакшысын жегенде alhamdulillah десең, не болот? Жүрөктөн чыгат. Күнүгө эле макарон жей берсең, жума күнү аш жесең не болосуң? Alhamdulillah дейсиң. Туурабы? Ошол жүрөктөн чыккан сөз болот. Ошол сен аш жедиң, суу ичтиң, бирок жүрөктөн alhamdulillah деп Аллага разы болдуңбу? Allah subhanahu wa taala эмне кылат? Sana beyişinde. Allah uşul adamdan razı bolot деп hadiste gelet. Bismillahirrahmanirrahim balдар пайдалары аябай көп. Ошондой эле таатханага барганда дуа. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubsi wal khaba'is. Сыртта айтасыңар, бирок башында эмне дейбиз? Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubsi wal khaba'is. Кийип чечип атканда Bismillah. Satru ma bayna a'yunil jin wa awratun nas. Bismillah. Кешингенде адамдын денесин шайтан көрөт, жин көрөт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадисте айтат, адам менен шайтандын ортосундагы тосмо, парда бул бисмилла деген. Бисмилла деп чечкин, эми сенин денеңди шайтан карабайт. Сенин денеңди шайтан көрбөйт. Түшүнүңөрбү? Кийгенде, турганда, жатканда, отурганда, бардыгында бисмилла. Уктаганда неме дейбиз? Бисмилла. Бисмика амуту ва ахия. Бисмилла. Бисмика вадату джамби алал арз. Сен атың менен мен жерге жаттым, муктадым дейбиз. Туурабы? Демек жүргөндө, турганда, отурганда, улоого чыкканда, кайсыл жерде болбосун, ар дайым биз бисмилла, бисмилла, бисмилла менен жашайбыз. Бисмиллахи маджрейха ва мурсаха. Неге чыктың? Улоого чыктың, Алланын аты менен баштайбыз. Демек бисмилла деген сөз балдар кыскача сөз болгон менен мааниси өтө терең, пайдалары аябай көп балдар. Аябай көп. Hadisтерде келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким кечкурун жатканыңарда дарбазаны жаап жаткыла деген. Эшигиңердин бөлмөгөрүңөрдүн эшигин жапкыла. Жапканда бисмилла дегиле. Мында ириштер болсо, аны аударып койгула деген. Болсом капкагын жапкыла, болбосом узун бир таякты койгула, бисмилла деп деген. Себеби жылына бир күн бар, ошол күнү бале түшөт деген. Оорулар түшөт деген. Кайсы идиш ачык калган болсо, ошого түшөт. Ичип алсаң, жеп койсоң, ошол оору менен ооруйсуң деген. Ошон үчүн эчтеке таппай калдың. Бисмилла деп үстүнө кашыкты, бирдекени коюп кой. Аллах субханаху таала эмне кылат? Сени ошол баледен сактайт. Себеби казандарга ачык калат, мында казандар. Туурабы? Идиштер ачык калат. Туура эмес нерсе. Медреседе жапкыла үргөнгүлө, үйүңөргө барганда үргөнгүлө, ар дайым кечкурунку жеген идишиңер, табагыңар таза болсун. Аны сүртүп, жаап койгула. Түшүнүңөрбү? Аны сүртүп не кылгыла? Жаап койгула.
Demek Bismillahirrahmanirrahim'in paydası ayabay köp. Bul baleden, kırsıktan, jaman orulardan saktaydı. Andan sırtkarı daha bir hadis kelet. Bismillahirrahmanirrahim boyunca hadis kelet. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâ ve huves semî'ul alîm. Oşul duanı kim gününe ertemenen 3 yol okusa, tünü menen 3 yol okusa Allah Taala manı bütkül jamanlıktan saktaydı degan. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâ. Kıska dua ballar. Uşun 3 yol ertemenen okup koy. Gün batqanğa şeyin Allah Taala seni saktaydı. Jamanlık bolmaydı. Keçinde şam vaktinde okup koy. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâ. 3 yol okup koy. Allah Subhanahu ve Taala taң atqanğa şeyin seni jamanlıktan saktaydı. Kıska nuska dua ballar. Bismillah'ın bereketi menen, Allah'ın atı menen başladım dedin. Allah Subhanahu ve Taala jamanlıktan saktaydı. Uşul hadis rivayet kılganda ravi aytat. Aslında bir ravi kelet. Meni rivayet kılgan ustazım bir jagı şala deydi. Şal op kalgan deydi. Adam uşul hadis rivayet kılıp atat. Taң kalıp karadık deydi. Karaganda hadis men aytkanday tuğra dep aytты deydi. Hadis tuğra. Biroq men uşul günü okubay kalgan elem deydi. Okubay kalgan günüm taqdirdagi nese bolup menin kolum iştebey kaldı degen. Oşoň üçin taqdirdagi nese bolot, biroq ar daim adam balası sak bolgon hareket kılış gerek. Sak bolun tartibi Bismillahillezî la yazurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâ. Demek İslam dini vallar har bir iştin başında Bismillah, 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 Bismillah. Gördüňüz mü? Har bir nesenin Allah'ın adı menen, Allah'ın adı menen, Allah'ın ismi menen başlayayım de başlayıverseler Allah Subhanahu ve Taala anın jamanlıktan saktaydı, işine bereke veret. Jana Allah Taala razı bolat. Kıska nuska söz, bular köp many beribeybiz. Demek Bismillahirrahmanirrahim degen söz bu Naml suresindeki bir ayet, Kur'an-ı Kerim'deki andan sırtkary ayatların arasında iki sürenin bölüp duruş üçün düşüp kelgen ayet bolup eseptilet. Bunu Kur'an urmattaganda urmattayбыз, sıylayбыз, tarat menen kalmayбыз, tarat menen okugan hareket kılabыз. Albatta zikir katары junup adamdagın аны okulsa, kollansa bolat. Oşonduktan Bismillahirrahmanirrahim bu İslam dinindeki en çoğ zikirlerden biri, en paydası köp zikirlerden biri bolup eseptilet. Bismillahirrahmanirrahim ballar ba bul harfı jar. Ba bul harfı jar köptögön manynda kelet. Ana nahv okugan ballar bilet. Bu jerde 3 manası var. Ba'nın musahaba, isti'ana, tabarruk. Musahaba degeni şerik bolu, birge bolu degen söz. Bismillahirrahmanirrahim degeni Allah'ın adı menen degen söz. Allah Taala'nın adı menen baştayımın, okuymun, içeymin, jeymin degen söz. Düşünüňüzbü? Ba musahaba manasında olsa anda Allah'ın adı menen degen söz çıkar. Eğer de tabarruk manasında olsa anda Allah'ın adı menen, Allah'ın tabarruk adı menen başlayımın degen söz болады. Berekeli at Allah'ın ismi. İkincisi istiaza, istiana. İstiana degeni jardam talap kılıyor. İstiana manası da olur. Anda manası Allah'ın adı menen, Allah'ın jardamı menen usul işti başlayımın degen söz. Üçü teң tura. Demek har bir işti kılganda biz Allah'ın jardamı menen, Allah'ın nusratı menen, Allah'ın birgeliginde, Allah'ın nesi menen, bereketi menen kılabız. Başka yol yok. Müslüman har bir işti başlaganda Bismillah dep öz etiraf kılat. Moyununa alat. Men Kudayдын kulumун. Men eşlige kıla albaymın. Men namaz okuya albaymın, ilim okuya albaymın, su içe albaymın, tamak jeye albaymın. Büt bardığına men Allah Taalaga muhtajmın degen söz. Allah'ın rahmatına, Allah'ın nimesine muhtajmın, madadına, jardamına muhtajmın degen öz etiraf kılat. Oşol ba degen söz. Bismillah. Isim degen isim. Isim degen at degen söz. Bismillah. Allah'ın adı menen degen söz. Allah lafzu celala bu Allah Taala'nın ismi zatı. Allah Taala'nın ismi zatı isimleri bolat, vasfi sıfatı isimleri bolat. Bu Allah degen söz bu balдар Allah'ın zat ismi. İsmun müstecmi'u li cemi'i sifatil kemal. İsim ve müstecmi'u li cemi'i sifatil kemal. Bu Allah'ın adı büt kamil sıfatlardı. O 99 sıfatının bardığını içine kamtıgan isim bu Allah degen söz. İlahtan alıngan ilah bu degen ma'bud degen söz.
Mabudu hakiki, çınığı Kuday Allah. Oşol Kuday'dan özünün atı bu meken Allah. Bunu balдар Allah dep koldanot. Allah'dan başka hiç kimi koldanbayt buna. Bendege başka bir mahlukka Allah degen olbayt. Bir gana Allah degen söz Allah'a jaraşat. Oşonun üçün bunun tasniyası da yok, bunun camı da yok. Allah degen sözün tasniyası da yok. Ekoyluğu yok bunun. Kökçülük türü de yok. Allah bir gana söz. Bismillah degeni Allah'ın adı menen baştayımın degen söz balдар. Bismillah özü balдар Bismillah'ın yazılış türünde ba'dan keyin alif bolat isimden. İsimden alifi bolat. Anan ba alif anan isim billah bolup ketiş gerek. Biroq Bismillahirrahmanirrahim'de ba menen sim çok yazıladi. Alif yazılbaydı. Düşünüyorsunuz mu? Alif yazılbaydı. Bunun üçün emne üçün? Sebebi negizgi maksat Allah'ın adı menen başlaş gerek bolot. Allah'ın adı menen başlaş üçün ulamalar ne kılgan? Oşol Bismillah degendeki alifti hazıp kılıp durup ba'nı simge koşup koygan. Koşup koygan. Bismillahirrahmanirrahim de ne çınığı Allah'ın adı menen başlasın. Andan başka söz burada gelmesin dep ne kılgan? İsimdagi alifti dagı hazıp kılışkan. Oşonun üçün bunun mutaallık hazıpı ballar ardayım ardında gelet. Bismillahi akra, Bismillahi aşra'u, Bismillahi akulu, Bismillahi anamu. Büt bar akırında gelet. Sebebi çınığı sözün başlalışı ne menen bolsun? Allah Taala'nın adı menen boluş üçün ne kılıngan? Bismillah degen sözde alifti alıp koygan. Bura oşolle söz isim degen söz ballar başka yerde Kur'an-ı Kerim'de alif menen yazıladi. İqra bismi rabbikellezî halak. İqra bismi rabbikellezî halak'ta karasanlar isim degen sözde aliften turadi. Alif bar ana isim bar. Düşünüyorsunuz mu? Demek Bismillah'ın özgöçölüğü uşul jerde bizin hazırlığı mushafta, Osmani mushafların mütbarında ba'dan keyin ele sin tamgası gelet. Alif yok. İşte oşol çınığı iptida Allah'ın adı menen bolsun dep Bismillahirrahmanirrahim. Demek ba tamgası üç tür manada gelet. Andan keyin isim degen söz. Anan Allah lafzul celala ismun lizat lizatil vacibul vücud el-müstecmi li cemi'i sifatil kemal deydi. Bu Allah Teala'nın ismi, Allah'ın zatı ismi, andan keyin iki sıfatı var. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ököteng ballar muştak rahmattan. Rahmat degen sözü muştak bolgan söz. Sıfatı mübalağa sigalары bulardagın Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman degeni öte boğurker. Öte boğurker degen söz ballar Allah'ın rahmatı, boğurkerligi uşunday çoğun fi dünya vel ahire. Yosam Rahmanı dünya, Rahimun fil ahire deydiler. Rahmanı dünya degeni dünyada Allah'ın rahmatı barına barabar. Bul jakşı, bul jaman, bul salih, bul fasık, bul kafir, bul musulman da bölbeydi. Allah Teala'm öz rahmatı menen dünyadagi büt bardığına insanga ne gerek olsa oşunun barını berip keledi. Kafirga da tabagın beret, kafirinde kursağın toygozot, kafirinde işin жүрgüzöt, kafirga da bala beret, kafirga da uy beret, kafirga da barın beret. Demek Rahman degen sıfat bunda umum var. Allah Teala'm ne kılat büt bardığını öz içinde kamtıp alat. Sen musulmansın, sen kafirsin, sen jakşısın, sen jamansın, aksın, karam debesinden dünyada rahmat sıfatını barına tegiz көрсөтөт. Oşon üçün Ar-Rahman degen söz bunda umum var. Rahman umum. Jalpı bardığına Allah Subhanahu wa Taala öz rahmatını jagdırıp turadi. Ar-Rahim fil ahireh. Ar-Rahim fil ahireh. Çeksiz boğurker, çeksiz merimdü bu ahirette. Ahirette Allah Subhanahu wa Taala musulmanlarga gana rahim kılat. Musulmanlarga gana rahim kılat, kafirlarga rahim kılmayt. Düşünüyorsunuz mu? Oşon üçün Ar-Rahman, Ar-Rahim ökötün sıfat bolgan menen ökönün ayırması bu Rahman neken umum bunda. Jalpı büt barını özünde kamtıp alat. Jakşıga da, jamanга da Allah Teala'm birde mamule kılat. Rahman sıfatı menen. Oşon üçün bul dünya balдар Rahman sıfatı menen turat. Allah Teala'm oşo Rahman sıfatı menen dünyany payda kılgan. Eç kim aytkan emes. Biro majbur kılgan emes. Allah Teala'm öz kalosy menen uşun jaratты dünyany. Kun fayakun. Öz kalosy menen jok bolat. Biroq uşul dünyada jakşı da bar, jaman da bar, musulman da bar, kafir da bar. Bardığına tegiz mamule kılıp özünün Rahman sıfatını gösterip turadi.
Demek Rahman sıfatı menen eldin bari yaşap atat. Bul dünyadagi Allah Taala'nın sıfatının bir nesi, mazharı, görünüşü. İkincisi Ar-Rahim, bu ahirette olur. Ahirette Allah Subhanahu wa Taala ne kılat? Çeksiz o merimini, boğurkerligini musulmanlarga gana görsetet, al kafirlarga tiydi. Demek Bismillahirrahmanirrahim degeni öte boğurker, çeksiz merimdü Allah'tın atı menen baştayımın degen söz. Jürgöndө, turganda, oturganda, jatkanda, süylөгөндө, içkende ar bir jerde Bismillah, Bismillah, Bismillah dep biz ne kılabız? Allah'ın adını zikir kılabız. O şöyle çurda özümüzün bende ekenimizni etiraf kılabız. Kudayдын kulumun, ben de eşteke kıla albaymın. Ar bir iş Kudayдын kaloosu menen bolot, Allah'ımın kaloosu menen bolot dep etiraf kılabız. Andan sırtkары balдар Bismillahirrahmanirrahim dep okuşulup Kur'an'ın başında, Kur'an okuganda sünnet. Euzubillahimineşşeytanirracim dep okuganda sünnet bolganda ele Bismillahirrahmanirrahim dep okudagın sünnet. Düşünüyorlar bir gana suratul Baraat'ta okulbaydı, kalgan yerlerde Bismillahirrahmanirrahim okulat. Namazda da okulat balдар. Namazda dağın sana duası, sanadan keyin Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Anan ar bir reketin başında da okulanat Mustafa. Ar bir reketin başında Bismillahirrahmanirrahim okulut bu da Mustafa. Demek bizim balдар ibadatın bari Bismillah'a baylangan. Düşünüyor Oşol üçün bu jönököy söz emes. Bunu jattap algıla, okup жүргүлө, jatkanda, turganda, okuganda ar dayım Bismillahirrahmanirrahim'di aytıp estep жүргүлө. Bunun manası öte boğurker, öte merimdүү Allah Taala'nın ismi menen baştayımın degen söz. Uşunu okup ele inşallah biz Kudayдын çoğun süyüktүү kuluga aylanabız. Azırla ayttık, Bismillah dep jedik. Allah'a şükür kıldın, Allah razı bolat. Allah razı bolat. Din kıyın emes turganda. Din öte oңой. Dindi kıyın kılgan özübüz biz. Dindi ayabay kıyın kılıp saldık bugün. Murakkap kılıp saldık. Ötele kıyın kılıp saldık. Андай emes. Din öte jеңil. Allah Subhanahu wa Taala bizge öte jеңil din bergen. La ikraha fid din. Dinde hiçbir kıyınçılık yok. Düşünüyorlar dindi özüz kıyın kılıp atabız. Jürgöndө turganda ele Bismillah de, Euzubillahimineşşeytanirracim de. Oşuga amal kılsak dele inşallah Allah Taala bizge beýişe kirgizet. Oşogo sizlerden suranıç, tamak jegen nastında, su içkende, taratkanaga barganda, taratkanadan çıkkanda, uktaganda, turganda, jürgöndө, kitap okuganda, Kur'an okuganda, namaz okuganda, ar bir uçuruңarda ne dep aytasыңар? Bismillahirrahmanirrahim. Egerde kimde kim Bismillahirrahmanirrahim'i bilbese, kırgızça aytsa da bola berет. Tili kelbese, Allah'ın atı menen baştayım dese bol da bola berет. Kıskaça aytam dese Bismillah dese de bola berет. Kıskaça aytam dese Bismillah dese dagın. Demek Bismillahirrahmanirrahim'de Allah, Allah'ın sıfatı, ismi. Oşondayla Ar-Rahman degen dagın ballar bu isim Allah Taala. Allah'ın iki ismi, sıfatları, iki ismi var. Oşonun birisi Allah, ikincisi Rahman. Allah degen sözü başka koygan mümkün bolbogon deyle. Başka mahlukatlarga dagın Ar-Rahman degen de bolot. Abdurrahman degen adamdı Rahman dep çakılgan bolboyt. Abdurrahman Al-Rahman emes. Abdullah degenni Allah dep çakılgan bolboganda ele Abdurrahman degendi Rahman dep çakılganga bolboyt. Аны ne dep aytabız? Abdurrahman deymiz. Sebebi Allah Taala'nın ismi zatların birisi ne olsa Allah olsa, ikincisi zatın ne ekensi ismi? Allah'ın ismi Allah. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala aytar: "Kul id'ullaha ev id'ur-Rahman." Kul id'ullah ev id'ur-Rahman. Ayyamen ted'u ve lehul esmaul husna. Gördünüz mü? Allah deysiňer, Rahman deysiňer, Allah'ın isimleri bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sulh bolganda Hudeybiye'de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuş göröt, tuşunun negizinde sahabalar menen Mekke'ge baram deydi. Umra kılgany, anan barıp jolda baratıp Hudeybiye degen ölümge jetkende kafirler kirgizbey koyat. Kirgizbey koyup ошол жерде sulh bolot, kelişim bolot. Kelişimge kol koyat. Oşonda Hazret Ali Peygamber aytadi: "Jaz Bismillahirrahmanirrahim" degende kafirler tüy salat. Rahmanirrahim tanıbayız deydi. Biz Rahmanirrahim tanısak anda biz iman keltiret elek deydi. Onda Peygamber aytadi: "Ne jazıla" degende Peygamber aytadi: "Bismillah Allahum bismika Allahumma." Bismika Allahumma degende Allah'da koldangan. Allah'ın ismi menen de ошол жазат. Ошол учурда Allah Taala bayat düşüret. Kul id'ullaha ev id'ur-Rahman.
Allah deysiňer, Rahman deysiňer, bardygy bir zatdyň ismlary. Bardygy Asmaul Husna degen. Oşonduktan Bismillahirrahmanirrahim ballar göneköy söz emes. Allah degen söz lafz-ı celala köpçülük ulamalar aytat. Uşul Ismullahul Azam. Allah'ın ismi azam uşul deydi. Ulamaların köpçülüğü Allah degen söz bul ne? İsmi azam deydi. İsmi azam menen dua kılsan duan kabul bolat deydi. Oşonduktan bul dua da bolat ballar, bul zikir de bolat, bul ibadat da bolat. Yürgönde, turganda, kitap okurdan aldın. Ardayım Bismillahirrahmanirrahim degen başlagıla. Allah Taala mağa dagın, selerge dagın okuğanga, amal kılanga tawfik bersin. Subhanakallahumma bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Amin. Allah'a taqabbal minna.